Cabanga usibisenza kanje. Yabona mthuthu. Ngibingelele bonke abaphathi basi eMpumalanga wonke ama-branches sisuka lethi nasiyibhekathini brand sisuka Express so sithole invite via uPRO wethu ade bayasimelile khona ngapha esekhona so sipolice nje ngokufika late sisuke ekudeni nje nama-member ifike late invite kodwa sesifikile. Ngithanda nje ukuthi ngibongise i-Greater Secunda brand ngoba akukho lula ukulontsha kuyinto encane, into enkulu kakhulu. Maningi ama-branch avukayo aphinde awe futhi angakalonji, so maseyilontshile hayi siyayibongela kakhulu, iqhubeke ngokwenza umsebenzi omuhle ngoba la sihamba khona siyayibona siyahamba neBalahleni besinayo extension, masihamba e-Orlando benginabo le stadium ngithi batshela ngithi hayi siyabonga kakhulu. Njena ngithanda ukuthi ku-chairperson akukho lula ukubamba i-branch, akukho lula nje. Ngicela uqine chairperson, kuyoba khona isikhathi lana ufisa khona nokungala ubona ngathi ama-member wasekho active, uba nama-member ayi-2 kuphela, kodwa-ke i-branch uyibambe kanjalo, ingabi ze nibe mude. Ngiyabonga, danke.